okushaba kweteranirweho abantu nyamwingi aha kanisa ya Kainamo omuri Bushenyaho Mukikuru Constance Verora na Annette Bakundine babandize no kuhayo kusima Ruhanga ahabwo kubarabyo miyaga ya Sitani. Mama wanje akarwara inamagara make magara make manya agamagara gaine namanyo tugira muri iziri ogwe so nyine kusima mukama ahabwembereze tukura bama gushasha kureba ngo kinashabere mukama ikirize izoba twasima kizireki abishewe mukama nabasha kuteka havengo kutekaho utato kwirikechika you become the dog mukama kuteka havengo na bali kama peteri izoba abantu kulabo bishazi kansilezo tezo wa bishazi motoka zona lezo tezo wa Honorable Mary Karoro Okrud obirariyo mujenye mukuru ashabira abantu kusima President Museveni ahabwo kubera hwihangeri. President Museveni nuwe piloti woine pilot murungi enyonyi nayo netamburaji nabagambira no mukanisa hato bundi nchitira kureba emiyaga turebe emiyaga yonga turebe ihunga turebe enjura y'amani konka tukumeni tumanya ngwenjura kweba y'amani munonga emirundi ekuchira obwingi Ruhanga reto umuhangazima chumanyisa amasuku. President Museveni aretire Uganda imihangazima mingi munonga. Mary Karora yongire yashaba abantu obutarugahamuramwe habwo kuba President Museveni uri kutwara ihango mu misho aine ntekateka nungi. Nabiha mutariera recherra movement ejegija movement ine program hami President Museveni nomushija wobwenje munonga habireho no kwigura enju eyombekirwa Mukikuru Constance Verora. Kubajya honara bakucinga ruzani uso twasigaye umunyabwenje ntabwo no mwana njye hane wa muheru mwe kunkuheruza ona sati kunojya mukabucingira mu mazara munana mwenda hatkumbi kunisaki kokemba za mubabana. Mary Karoro Okrud ahiro Mukikuru Constance Ntebwoya kandi na Constance nawe nuko kuhereza yembuza har Karoro ahabwo kumubera umuzira hamwana we gasha kwa Sheikh Abdul Latif.